Voice na kwachiro makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kanyine Sunday brand erizoba nebirabiro nabishatu byo kwipumira 2025 hizoba niri wa kabiri kandi shahane ibiri hezo mwebazi ntuje kwijane bijamtu gwa makuru kandi kuturagatse ntuje kubasiya makuru Agacencwire umbwijire Emitwe y'amakuru ne kushikibwaho Red Star Wine, the taste that lasts. Nekurwa Basigard Investment Limited. Kandi neshango maduka gona omwihanga. Tera noti musanzu ibiri. Mkaga na mkaga. Notina atal neitano. Okusinzira kulanje ezenjawulo enkumulito ze tulina ku Global Paint. Ye lanji wa Global aleta wenjawulo ku bisenge. Tulina Global Silk Vinyl asigibwa munda, Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazi siringi. St. Peter's Altar Wine ekozirwa mu mizabibu yonka kandi tebekanisiwe kurungi kukozesebwa mu maramizo. St. Peter's Altar Wine nekorwa aba Red Star Wines kandi neshangwa mu maduka gona mu ihanga lyona. Chicheche rumba ne Castro Power motorcycle oil akumadigiyonga na mu Burundi netambula bulungi ne bakali bobo. Castro Power mufuno kuva ku masundiro ga mafuta ga Rubis wonna mu gwanga. Agacencwire kireki aba State House bahamisirize kiragiro cya minister ejo kuzibiro kubinga barwenje Ruthouse mu mataka gabo umurimbara itahanta hakaguma hagati umurwaro munduru konka gayibonagira utene kintu kitene muhero. President Museveni yatandika kuronda karuro muri MPG yabasha bukuranze hare umubyentunguka Ekura ko ezeru rwanyuma amashanyarazi koraseze. Bishop Dan Zoreka atireho imikono imbohe 34 na n'abasirikare babiri bebeho muri Kanungu yabasha bukwebembezo businje nangwe no muri rushanginga bamwe bari yahinde cywashishi uka wachete isaloga ko mu guteka tekwe. Mbabazi Charity na Sunday brand agana makuru Agacencwire umbwijire ekitongole cyo kurwanisa uburugwenguzo kurwa mu State House cha State House Anti-Corruption Unit bahumurize abatura barukurengo muri rukaga abarwenje South mu Ruharwe Mbara City North abatwire bari mu itaka rya Mairo yo mugezi Kibata na Rwaka munini ngutino rukuza kubabinga kandi buri omwe naija kutunga icapa cyitaka eryo abagurira n'itakeri abo kwemvuye kabanyingi umukuru w'ihanga yagira ati rekita keri ndibagura. Government ya Uganda ebirashatu na kimwe byo kwikomena ku 2023 ekashashura Rwaka munini hamwe na Kirabata ababire barabakama ba Mairero kwingana eka 580 yashazirwa hirenjo ry'Nyamishwe rya Rekimburu National Park okugira ngo batabingamwe amakaci 15 gabatura bitu bija babehindurira batandika kubabinga muno kubakoma konga ba State House babahamize ngo baza kutunga byapa nimbaza no kusima government eji ahuriro ku umuranga gwitu tukubona bono mu itakeri yonka chairman na nyankija nagura nashanga mu abantu bazarira mu abana babo batwiremu nkanyo wenda semu myaka 26 ani ndga side za Rwampara nanye kunizire ko abantu ko bantu baronda amataka nanye naronda itaka baringuze nka kutwagire kunagire kutura mu kunanka mpora ngo mu mahiro randi yo mushijo bayinu beta Kirabata na Rwaka munini yatanko kubona nesabantu twarumara hemyaka nkaga utwarumara hemyaka nkaga konka umubwirobo okanyuma hakija
haza nk'umushango gwa resere tutagera businge umushango no gwitaka konka hate shaheje cyinkuga no businge ahabwa aba minister kwija kuno government ejero henunji Museveni kuyargere kusindike barangu batugurira itaka hata aho twagera mu businge konka twatura takujyama umakubara kumwe 92 amakaruka go mu rwenje South Beharwe Mbarasite gatandika kubingwa hitakeri abantu ababiri bagira ngo itakeri neryabo ngo kandi binene by'abantu kwa government kutaho umushongeze okusiyo yashashura babiri baratunganira akagaruko imikono y'abatura ubu kureba atari yahaweza bakagwejegera kuno jangu ijo minister taragambire kurwijira konka tukubagwejegere kubagura ngoja bamukaga tikeja tumwaba nyonkandi ya bakanyeta onkogu yatugira ngo bwire boira nata ubabantu abakaba benshi konka nyina kusima mwena kansara witu webare kwa rumbiri omushija wo rahanga mu mpumurize gikana mazina nabaswe yagira ngo ya president abazima kama jingo bantu okubija okuyaturwanirire abere rahanga mu muzombo singi abaturano bagira ngo kwiheme honda neje nebaho amakagabo gakaba gatakagiraga businje kusiyo president Museveni yatahira umunshonga zabo ukurwo bwiro bunturankai nturo mukoti nturo muchome nturo mbarra mbwenu nana bagenza banje bize abakwata ababanda we baje ngo bine byapa bayonga yabo bayonga agomanje kwa chairman babashe abato muchome chairman bamukwata bamunsanise muchome kurugobwe ntatwa barumukoti atwinera Beka okorogom ofisi ya president hawe nshonga zo kurwanisa uburwenguzi nagira ngo abatwirano batontuza abatura abantu bazakorwaho nk'uko amateka garukuragira tu abaturamba binga abantu ahitaka umuringo kutari mateka bazafurwa kuko amateka ugaga abo ko ari amateka agako kugira ngo wahende tekeri no fubirote so batekwa kufubirwa zakuratira amateka abapolisi bakora mu rwabo bona abino mu gukora umureko w'abantu bafubirwa bazakora ikibino gukora kurebekangu abantu babonezeko gasha kwa Anita Tukunda na Fred Turiyacera Mwebari habashatu bitu makuru Bishop w'ubureberezi bwa Kinchizi Right Reverend Dan Zoreka atirehe mkono hembo hashatina n'abasirikare b'ubuhome babiri mu kubahamya mu dini kandi yabahiga ukwetisa ikibi Bishop Dan Zoreka ayibembira kushaka kumutana mu cyombe cyakana muri district headquarters prison na bwanyuma yatahuye mbohe 34 hamwe n'abasirikare b'ubuhome babiri mukono ai mukama linda umwiro wawo ai mukama linda umwiro wawo Mbabazi zawe zikugubiko amani wawe inobyona kandi yonje ko gutosha umwiro wawe kwera abasibe bayishongore byeshongoro by'amasiko ubwo bari gutangira umureberezi wa Kinchizi umubutumwa bwa Bishop yashaba abasibe okwetise bakagarukana na ruhanga hamwe batahi babo ngo bakwero kutungo kusasurwa kwa mukama namwe n'ubundi noshangira Muka wachete isaloga nuko mu buteka tikwe otarita tikwe otarijiraje arishamba arimo nabari kwamba Bishop Dan Zoreka abureza abasibe ebiragiro byarahanga okubagarukamo kandi yabashaba okubitoma nkora ngwe kinetse kubakwera okuraba mu nseje n'obusinje kanga ikibi ukakwatibiryo n'umuzomora muri mu businje omushija nazawa kubera umukaza kubera aronda buri kantu akubera kwa kutunga umutima musya usasi uranze mtayi wawe umanga muri ashobya kumukora ki usasi na muri mtayi wawe
icyo tumwansasira nani kushawana unsasira bisobanura ko tubunane nguyu mugani mukuru w'icomeci agizire ngo buri jembo hene zitendekwa omiringo eyo kwindukamo abantu barungi kandi nibiciriza kutunga uburinganiza mu mbuga z'amateka. Today we have 265 prisoners and we are 40 officers guarding them. We are very good care of them. This day is a special day for us because it is the first of its kind in Kanungu prison. Amakuru agagasha kwa Hweza Wilfred. Webere Hweza Wilfred Kanungu. Omugandi Bishop w'ubureberezo bwa South Ankole Right Reverend Nathaniel Mzwe yashaba abanya-Uganda okurinda obusinje omu bwire obu obwa Nohiri. Omu butumwa bwe obwa Nohiri Bishop Mzwe yayihanangiriza abanya-Uganda okujaguriza ebiro bikuru omu businje hamwe na rukundo. Right Reverend Nathan Ahimbisibwe umureberezo wa South Ankole omubutumwa bwe bwa Nohiri yashaba abanya-Uganda okujaguriza ebiro bikuru mu kwegendesereza obutashisha obusinje hamwe na n'obutaruho kukora ebirungi. Abo kuba umwana atuzarirwe umwana w'umwojo atirwe obutegeki buryaba ahamabigage n'izina rye ajyaye ko muhanuzi uri kutangaza rahanga ubushoborozi tatito taho mukama w'obusingi okuyongera ko butegeki bwe n'obusingi tiberejera bugarukiro. Bishop Ahimbisibwe yagira ngo abanya-Uganda bashemerire kukozesa okuzarwa kw'omwana wa Ruhanga okuretaho obusinge mu maka gabo hamwe n'amagara gabo rero babona kukora ebyentunguka kanyera bakusimba Ruhanga ahubwo obusinge bwangaterize omwihangeri ati nimba nindeba abakwirukanga impungi baruka Kongo nibija Uganda, aba Sudani nibija Uganda, aba South Sudan nibija Uganda, amahanga gani mingi nibija Uganda, aha wakiri nibija Uganda. Uganda nense n'obusinge nense tari muntaro mbwenu obusinge n'ekintu kikuru munonga konka kintu kyakande obusinge bukuru noko magara gawe. Omushaija wa Ruhanga ogu yayongera yashaba abanya-Uganda okutera akaruru k'obusinge na n'obucureera atari mu businge abantu bakutera n'ebitomi ehemegere empi no kurwana ebyo tebikasa kureta obusinge omu magara g'abantu kandi n'omwihangariito nabwo cyo mugende mutere akaruru kanyu umugendo utari akaruru kawe generate yawe kora heze byasigara oyekeranga kumanya. Bishop Ahimbisibwe yarabura abakristayo butasisira sente mu kushemererwa rero bakebwe binde byentunguka ebirumu na school fees. Tamanye ngo Christmas kweruka tigina abana bugaruka mu mashomero ntugenda kumezamo insinegendo misho nabwo cyo mwana mu spendinga konka ebyamukama utajero kandi ebyo Bishop anzi ati ngutumwe choze kateka muhereza niyo namwe nimba kimwe cy'ikumi cyanje kwakumva miliyoni igana kwata miliyoni 10 zumuhereza tarukuza kubuza yashara ubusinje hamwe na rukundo kandi yatengera abanya-Uganda Nohiri nunji n'umwaka omusiyo gwihorede nabwe cyabishemwe nimereza Christmas nunji nimereza umwaka musiyo murunji gwe2026 umwaka ubwo hangara herezo mucisha ukukira imyaka yona enyuma abo kuba omujuni Yesu Kristo atsaribuka. Ahabwa TV West and Elias Rutugusa. Webere Elias Rutugusa muri ntungamo. Irwaro heri ya Shamba Health Center ya Kashatu herukshango muri Nyakayo City South rizoba rigurwaho ombutongore. Irwaro rumaziraho miliyoni 1.5 okurwa mu You Gift Fund kandi ruhwerira umwaka gumwe gonka. Batakigwire w'irwareri abakuru kurw'omuse yambara RCC amwine omuhuzi w'egerade tukamuhebwa meya Kachebezi Robert babanze kuri muri rwaro okureba ry'abarigishire kwasibwa abantu mu butongore
irwareri nirukora habarurire barukwikomoro bishat cyenda okuzo mu magana nabo rukwezi ahi abasajeni or in charge ashabere government okubongera abasha barukumara kuba eresenta siri bakama banje kubantu basabanga umuceza basaho abakumara abo kuba chwamba je mukweba ni mumwareba hiza bakikuru abantu nibazara irwareri rikakwasibwa company ya Agacencwire Uganda Limited okurukora umwaka gumwe nkoko engineer wambara sita kushobora so imwe gona ikatwara miliyoni 95 mitwaro sanzunena kenda rukaga kagarisa. This project costed 690 million Uganda shillings and it took 1 year to be completed, and as we have seen, we completed in time. Abenemezi b'Ambara City bona basimire government abo kubahirwa reri abo kubarakaga hari umushagwija rumwe imwe kandi bagambere na mbere mushadana no ine imagine bana mu baro tiri haya abuko nakwa no wa urendo wa rwego okuna hamwe na ria konka mushaka buri rwari kurya mwene ni waro twaregera bishiba bisebeni twaregera bishiba kwa yose ya tu twaregera twaregera bakazi so mutakaja twaregirwa rero mwana mukakwenda na abana twaregera bakazi bayice kandi kuna bana kugarura gikuru njo kurebera ngo itwe omuntu batarakambiwe na gurera mpaka guhoire abo kube sente zanyu manya government tegera sente zo muri abantu egaruke tugarurira mu tukore mwene sente zagu matsaka kintu kimwe stakeza njibana tumanisa nturiyo ntufego tukaba cyara twagari munonga abana hatwaza hihi abahona ko bahereze bagira mu Kisenyi mu town yambara na kwibira guto oriheze kurwa urwakano nahindikire orukuzo mutsinyi orukwingana kira mutazi no cekabona orumaziro billion emwe na miliyoni 59 umusendiza Uganda cyanjirwe ngo rugutoru rubiye rwine ebyino mu rubaju binagijire mu kasasoro ecyakwasa kureto mu ijoro nugamizi nyenzi abantu baturwanisa bari kugira ngo sentezi umuhanda tugwa kikorwa ngo bwire buhurire ukatwarwana mashinja umuhanda gwakorwa kasenya amazugama we nasenya kandi nasenya kuba nasenya Abdul Sudi hamwe na Benehema gabiregaria nabasa kwigura urwuto najya twamta kwitwa kumutaka ko ataje kabuzi RCC wambara City yanjere kurwiguraho nuko kushaba contractor okubanza yakora hanshobize ninyenda kubagambira ngo umurumo gwagutari 100% chikumanyisa ngo umuntu agwire yabari ya 90%. Umurumo gwetu n'umurugi no kushira munonga nyenda kusima kanso na roads committee hawa TV West na Susan Charles-Sima ikatubwira ngo tugakanishe k'ikindi cy'amakuru Agacencwire gumaha TV West. Relaxer cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Agarukurataho abatura magana nari gisumutse ibintu cya NRM bisurugambwa basimire okureba umushana gwa president Museveni n'umukunziri Movit Relaxer cream brought to you by Africa's leading hair and skin experts. I get to wear my hair like I live my life. Obu no buhabuzi habyo gwegese expandinga ekirengero mu bwire obu noshanga family mu muntu omwe ninga babiri
konko shanga budget ninga isente z'umwakozesa kweta gumunzu ni nzenda kwingana nezeka irimo abantu 10 ninga 20 abo kugira ngo washemererwa uyebwa ngo uriya birya ibyo ushobeye kugura ibyo kumarika yawe hato kugura ibintu birengere kuri sabatu bindi mwe tushaba ngo mu planning kurungi kureba ngo ibintu byagura ninga biwaza ibyo kuza kuso mu birobu nibyo kweta ubwo bwaba buryo buhabuzi ahabyo bwegeze. Are you in panic or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Skylight Hotel, ereza uhereza bamuremba muri Mbabazi City. Ahiba rukereza breakfast, ngakatogo, omelette, Rolex, shumbusha, chapati, chai y'amate, eyo mukaru, akatunda ko murembe nebindi. Bineyo na chamushaneri tandika shamu kagazi hangwe. Nibateke nkoko, embuzi, echenyaja, muchemo, obushaza, akaru, echitoche, echozi, emondi, greens, obutura, eshwiga, kandi cyo kunywa nikije. Manya bino buraro burunji bwo murembe aha bei nunji kandi warara Skylight Hotel Mbabazi City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa muri Mbabazi City wahingura kace aha Vision Empire orguto rwatora katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera no tumishanje mwenda 18 58 38 ninga no tumishanje no tumukaga ashatunishatu Korku bujwireje turkwitaga no kugamba aba urukino gametsi bari sipidi kumujwara nashaka bashije nabojo hamwe nabana na perfume zone bine suits z'umurembe ezimbaga eza office amasata gagumire na t-shirts empare za office hamwe na za casual denim jeans hamwe na shirts jumpers na sweaters z'umurembe bine na shorts hamwe na belts nunji abarkwenda vests boxers hamwe na socks original kiraba original garments abashija inkito zanyi nunji is original eza office sneakers hamwe na flats original garments nibashangwa hala Grand Mall Mbabazi City a High Street hamwe rugo kwanza room number ya kana note mshanju 82 emwe mshanju mukaga note na note mshanju note emwe mshanju mukaga note Nze Stuart Kalisa director Stuart Trading Company ekole ekyokunywa ekyampenko ne drink Star round baso nga twotadde akastiwa coffee twala omukisa okuyanza bakasitoma baffe mwenna okwetoloola eggwanga lyaffe Uganda abantu mwenna abanywa ekyokunywa kyaffe abatwagira ku kyokunywa abatwagira ku sabuni n'abatwagira okunywa kafe akapya kastiwa coffee bagaliza Christmas enungi n'omwaka omupya era mbasaba ate nga bakubiriza okuba akalulu waliyo chairman tukaleyo obwe turukwirira kutera karuru 2026 twenda tuterera yowereka kuta Museveni abwa mukuru wihanga ahabo kuba nuwaresero businjo mu ihanga atunguye byo kwegese ibyamagara hamwe n'entasi 2015 byo kubanza 2026 terera yowereka kuta Museveni cyebira base burihora hona Museveni abase kumebe byona ebyakozweho hamwe n'ebiri kuzakoraho umucanje cyo kwiza protecting the gain buri munya Uganda 2015 byo kubanza 2026 terera yowereka kuta Museveni tubaburwa
nitubendeza kutera akaruru ko businge Christmas eti kunyaruguru development sako yakweteresha cyane murungi ayi bwo barije kuhangura bwa nyuma yo kugura no kusevinga emyeze eshatu kuruga kibanzo ku 10 kutabira na bishatu byo ku 12 1025 oteyireyo rere kira ko mucago kutaho mukazano ko kuhangura ebirabonye mwinshi wasevinga neshweka notungo mchago kangure wasaving imtwara 5 nemigabe imtwara 5 notungo mchago kangure wasaving imtwara 5 nemigabe imtwara 5 notungo mchago kangure nkoko shukari omucheri emigazi noba haron za boda boda diaries school fees agriculture emergency home improvement water harvest commercial loans nebi nibashangwa nyakasharu bunyagura head office kandi bine branch chambra chitakwenda ibanda kagongo kasese katungu manager ogito wagito ko kama tumu kidara kabataka jire mu DJ atumna na wiring byoma tugumisize shanki ibiri bantu mwareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamsham zire shamsham tikiza ngo okushara keke shamsham nizeze nyine byo ni shara keke tukaza kunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanyuire ngo nikushekere nikuteganisa wenda ningende mbogoyoka uyine mbogoka ndaba mu ruvugi ayibambene nkorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Noireji, Jamarari Gogo Country Hotel and Cultural Center. Omwanya muno kujya highway. Ogo kutunjiro cha mushana no kwegarura mamani. Ebirabi na mlebyo ku 12 shemererwa by'inshogoro bya Nohire. Omutezo wa saxophone. Habona muziki gwa DJ Hardboy. Aha Nohire ijoga ashura nabeka yawe. Ogo halo live band na ba DJs abakabi. Ebirabi na mukaga boxing day. Nigo go Kids Festival Family Day. Izoba cyabana kushaya. Bakazana abanyamuzari n'abanyameka. Sibura mwaka twegitebera shatune chimo byo ku 12 ahabwizo bagege nzagwa otebigo fireworks hamwe n'abashoza nzagwa rero twacyo mwaka 2024 mu style kibanza mwaka kwato mwanya hati tera noti mushanje mukaga nshanje nibi 28 ninga za mukutu igongo .co.ug igongo ahebitaryewa ebyo biro bikuru birakolewa Obiro nechetenga cyo kushoma bunasi obuzari san Health Training Institute Mbarara City ishomere rikushomesa bunasi obuzali sa arurengo rwa certificate diploma in nursing and midwifery niza kwera ishomere nishangwa kachika umuri cyamugoranyi hari Mbarara Community Hospital ija uyetunjiro bukugu okwandika beje basya kuri ni kugenda umisha hishomero okumenya bya cyawo tera noti mushanje 50 Ivrin Health Training Institute Mbarara City improving community health Kurebi shemerwa n'abanyamukago mu rukubagana cyo kunywa cha Red Star Wine. Red Star Wine ni abukuru wawe iwe n'abanywana bawe iwe neka yawe Red Star Wine, the taste that lasts. Yakubasiga investment kandi neshango maduka gona omwihanga tera noti musanzu ibiri mukaga na mukaga notina atalnitano Namashemerwa minji Mr. yabona abatungira visas kandi tumanisa abantu mwena wemehendo yitu tugishazire okusya hari miliyoni 2.9 byona bihwire kubora chai chenyo Dubai turire Christmas omuri Dubai Hayes recruitment experts yabaleta interviews za aircraft cleaners cargo handlers security guards warehouse workers waiters na waitresses orwakashatu ebiri 10 chai kacheka shahibiriza kasheshe reka turire Christmas omuri Dubai okwehanisa no kwabusha ninga free registration aha mirimo yona aha mataji gabo gona esimu not mushanje ina not rukumi ninga not mushanje ina itani hamwe na not mushanje ina not emwe ibiri ishatu ina itano mukaga uri buto wararutekatera kombeka jeno mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omuri Mbarara City obwa hatafukire kimwe bakaruga Garage Street no bashanga Makanising Street akizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma erukushangwa Victor Bwana Road washumira abanda byembaho obwa Andrews
ahu akatare ka makanisingi kafurikiri aha warehouse yabo bineho tiles nyamwingi enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso sizes zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tiles zempango n'amabari gabisika na swimming pools twinitaji shaka wagura mu bwingi transport eriho wahika showroom yawe hawe house ebintu byona n'obutandu bata Kurkayo mkahumuro mganda makuru President Museveni yatanko kuronda karum changa ita Greater Ampigi mubakaruru yatanka karum district ya Gomba orterane yarukorera homuchare chansambwewo hometown council ya Kanoni Omukuronda karuke change chi President Museveni yabashagatirwe abebembezi abamugambira ngo bine bizibu byingi omuri obushuma bw'amataka aba bagambira President ngo abara kwiba amataka abamwe n'abantu bakuru omubigambo bye Speaker w'ishenyo ya Uganda Anita Mong yagira ngo Bobi Wine no bwarabe nazarwa mu town council egi ngo takashikire aharurengo rwo kuba president alo change era nafuna abantu abatasuka mu batano mukumi. That means you people love NRM. And people from my village have told me to come and tell you that our son that is not yet ready for this country. Abantu b'ekyalo kya mama bamugambye abagambe timugambe mutabani wammwe ntannaba kutuukirira kulembera gwanga. No, this country is very complex. He cannot manage it. Terine gwanga siri akuzanyirako gwanga siri akwejingirako tajja disobola. Okugambira abahagizi be President Museveni yashobora ku bizire batereza ihanga okuruga hansharo okuhika handijo nukwe kubashaba okongera kumuhagira. Fabayana mutugamba nti musoke munonye nyingisa y'amaka. Ibiranga nabibongerwako era nzindi kwange cyo kulabirako kubanga umwaka nk'umusango nari maze elevo kitange yari mularo asengasenguka ningeri munda lwakitura tewali nkula nayo tewali masomero twali mu luguudo ningula yitaka mu lwakitura kubanga nali netaga wenalundire ente bulungi ate ente tezirya kolasi tezota masanyalazi zirya muddo kati nagendayo nengulayo ezero luvanyuma amashanyarazi koraseze n'ebyo byasanga umusajja nagakabaraga President Hamza abahagizi be ngutariho kwija okutabura obusinge omwihangeri okubaro nayiga bwate kobe kati tafari yokusatu tafari yobugaga ekintu ekyo abantu tebakikwata bulungi okusooka naye ffe aba NRM okuva mu myaka gyenkaaga bwe twali mu kibiina ky'abayizi twagamba abantu enguudo yakola sinungi amasanyalazi malungi naye ganakugasa ki bw'oba tolina bugaga mu nyumba yo. President Museveni hona yashoborera ebyentunguka ebizire bikorwa omuri Gomba omurumu okora oruguto okuruga Mpigi okuraba Butambara mpaka Gomba rukwigukira Bukomansimbi ikeu tekamwe mwanyi ikeyo kubiri tekamwe bara yokusatu omudo gwente z'amata yokuna embere y'awaka emanji w'enkoko z'amagi embizi abatali basiraamu
n'umuco bazitekayo ikidiba cy'ibyenyanja olwo babona okubura kwaffe kyokulebe ko waliwo omuvuka minisita ari munyoro kabalaga ikaze kamara yakora bya mukama ogu yabashobora ngu ebitakakozirwe gavumenti ye neija kubikora yabaho icyo kureberaho ngu na ruhanga obu yabire nahanga ensi kikamutwarira na kumushanju okugihanga wetwogerera bakafuna biliyoni 15 eza PDM ne miliyoni 3 n'obugwamu wetwogerera abantu omutwalo gumu n'ekitundu bakafuna mu sente za PDM. Gashakwa Abdulkalim Sengendo. Webale Abdulkalim Sengendo. Sako ya Chapsom District ya Afrani kabile chayo cha Christmas hamwe no mwaka ahuba memba abajiro mukazano basimbirente embuzi nebindi okuzomkujabuza ekikozurwe omataja ga Chaps gona ahugari omwihanga. Ngoko kugira nkakurita kurirwa sako ya Cyamuhunga People Sako ninga Chapsi abuja mwe sako kusinga y'ubuhango no kuraje mu ihanga oyereho wazarendo abagumize mbagaburira abantu ikihuro cy'ikireke cya Christmas ahari yababetabiremo abagurumwente akwera izoba cyakusiona twagabenta na mushanzu ibindi byarumwe kuzi bagabinza na mkaga ibindi byarumwe farasi bagabinza farasi n'itano maganana ejinemo haza sako ezi president Museveni ainemo account kandi ekaturanwa kugumane habura no kugiza sasa akoze myuga ezo miliyoni 8 bwakimanga koma kwezi atile sako izira shoma kureba sako zeze president yatangikire ukuzabasa kuza ati yo president Museveni tuzire kwa kwatagana hati biza kwani majoro kuko kubaza abo kuba yo president Museveni bitamagira okandi bali bakire ko ngiki mukuma ukia shigandara ha generalje otumene otika munonga abara otika banka ya wage abukisho kodero kimanya Sibamanga Chapsi cyero kutorra tutayenkwekuza maka tebeka sama kagitu John Bosco atijire ordinary manager wa sako ya Chapsi asimera abo bona abetabire omukigiro cy'ishitereke kandi abantu bashoboye kuba kwasakwerwa namwe abayijere Chapsi baze kuzo mu kigiro cyo mwakogu kandi bagura imigabo eri kurenga miliyoni 200 so tureba ngo nortambwera hango rwo kwasa kongera aha capital ninga asentezentura abasako yabo abantu bahangwirente enkoko emfarasi embuzi nebindi aito kugira ngo noije kamemba oyigura account obika oyihaho kokura mukachi noyenda kandi nangwa tukanze bitereze ninga shuri byose rebiterire aha Chapsi oyijaje ogira yosha omugandi nkumuringo gwo kugaruza abantu bamemba ba Epicenter Sako eri kushangwa mu Karensinga omurubindi kashari mbarra erizo abatunga ebitereke bya Christmas okushemerwa nabeka yabo Karama twetungure guru zoberi twahereza bamemba bitereke ebirumwe embuzi enkoko shukari na nebirabonye mwinji ko kumukureba bona kubashemerere kandi buri branch yona here yambaro Epicenter izoberi bajaguza bafane bitereki abahorana bagira ngo kigenderera cyabo no kwera abantu okwetungura bakayomboro twine loans twineza 1.9% omutwaro that's chikumchendo omutwaro abo kutwaro nyingi kutandi cyari 15 kugarisa R50 million bona bahira 1.9 twine na school fees loans aha 2% mwena bariyo abataka izombara Epicenter Sako mechimanya ngo buri mwaka ito nkambara Epicenter Sako nshimiza abamemba bitwahera abanya mwinje aho nabantu bashaka kugira umwete kubikira nyesi yacu bakore kwitungura ni intero muranga abantu bona mubejo kubika abo kuba kuboye bikire nyinje kare abo wabo tatekere to kubasa kwitura mwenyo nani jangu muije muteka ufuteka kwitura kubika no kugure mugabo kandi nasako yaza omukoro gwo kugayo bitereke byona gwakorwa mu mataji gabo nkakazo buhweju
Rubindi hamwe na kitebe kikuru cyabe cyari mu Runsinga mu Rubindi Mbarra. Ngatandikana nayo ndi memba tukatandika tuya bacyara bonka bakayugambira kinene muri abashyize kandi tukatandika turahanga project kuvegesha hange kagamo tuna twita loan zabo experience tuyambire kurakuranya nyonko muntu in a business eyindi kwesa abantu 30 babeke abantu basiri wanje kecho chona chikargaha kugira ngo abantu babo tukakora gene nabo obwire buringwa basa ofisiya n'ikisha akoma umuntu watandikire ibya loan y'emitwara 5 ati ibya capacity kuri loan ya miliyoni 20 kugira projects zanje nyingi zo buhinje no burisa somisa abana banje musanzu okero kayo machora ari mu second university so bakampereza wa TV West Susan Chelsea na Sheikh Abdulatif. Ubu turi kubarikira cyo mukahaciro icyo kwishwa amasaro ga Yesu Kristo. Pastor Apuri Asingwire wa Kambuba Christian Fellowship yahigaba Kristayo okwatiraho abatine ombuyirobu nabo bakashemerwa. Pastor Apuro kugamba ebi yabanagaba ebitereje omba Kristayo n'abantu abaherire kanseji ahebera umuntu yatungenyama icyo kunywa okurya no kujwara. Abakristayo ba Kambuba Christian Fellowship omurshema n'abatura abeherire kanseje nibo batunga ebiterekebi kurwo murisa Pastor Apuri. Christmas ni chemanyisa okusharinga n'abatahe bawe kandi tosokoreka hanga n'umukunda odine cyo kayo kama bahungisa musabe no kucurera mugiro ubire bwa makaganyu abirna bitanu turahana kanisa Kambuba ntibisaranga musavice mwe abakazi ba Kambuba Christian Fellowship ntubonera kutsimaranga abo akapasa umboje of vision nyama of vision tukachenaga mu Christmas ntonto yagara cyangwa hano tureba nubasa utafuna mushaka kuvuga ibintu nk'ibyo konkani impamya ngo wategita haje Kambuba Christian Fellowship Church ebirungi nho biri waferi wo kushuna men wakaferu kureba ngo nanyo nakikahompurire kandi izoberi sima turi kumeza munji batiye Kambuba Omrisa Pastor Apuri harihiranje kushaba na munonga abebemeze shaba mukamati yamata bebeza abarungi hari umpurire ngo president ahire ba pastors miliyoni 5 mbara konkana 10 bakwenda chachi abantu babo Yesu bokuze bakubihabiha manya bikomera barunda izina ryabo ngende kubasima kubika kandi mukamanya hariho no kubagana mbwenu ni kirungi nanye nabagana ahajyanye twagaruka aho muri murambara cyaye kumukwa no kushobora emishubure cyo kwatinisho cyamuhire abashubuza mu mwaka mu supermarket ya Fresco nibagira ngo betegurire ezo kwa kantu tandikira amitwara 25 imitwaro 35 analitano na 55 kaga 5 kwa yongera dene kwa tandikira amitwaro 3 imitwaro mukaga imitwaro 10 15 no kweyongerayo so mugiye byo byonka twenda kuba manyisa ngutubinireyo emyenda ya cyukuru muri yeje twineme emyenda y'abana muri yeje twineme emyenda y'abana y'abakuru enkito buri kimwe cyose kishine cyaka amucere tugambira hati kukugurugura agunda kumcera kuba kweta chenap nagwe no gwakira 5 kandi nabya ntwa mukaga na then twabaletera emchere ya 2 kilograms no bana ofunira range ya kumane cheka na ntwa rene cheka twaza oburushenyi abo kubashaba okwegenesereza obarukusha gusa sitakatwara amagaragabo ebine binne byagambwa oba member abarinjira mu rubina kurga omulchamuhunga Jubilee Sacco bantu batunga ekitereke cya Christmas baganza iko kwita corporate mwenu
Chamuhunga Jubilee Sacco eshemererwe n'abantu babayo okutereza ekitereke kya Christmas ekirimu kasoda ekirimu emigati ekirimu obutunguru ekirimu enyaanya ekirimu bene ebintu bingi biri mu kitereke murye munywe mushemererwe kuko mumanyi ngo hariho ntakarya kumara abatunga batwara ibintu mbuzi emfarasi enkoko ebyo kurya n'ebyo kunywa ndeba nashubisa abana banje umbwira ubungi tahisemo kubona bahereza ne diguri mushanju takoni nsima kugira ngo unetereza roni tugenda tukora tumeza abana bitu tukore ibintu byitu byona bigendo misho when Jubilee Sacco bereho ibyo obwire bwona aba TV West ndisenyomo Gideon na Michael atwachire Webarisenyomo Gideon na Michael atwachire twinagana makuru kutagati West Noro no mwanya gwo buhumuro ogurumwe businge kandi guboniro muri Mbarara City Summit Gold Hotel ni toburaro bwo murembe buri kishenge kiri mu DSTV intercom na wifi twineza cottages za gardens impango zokora mu amagenyi agaburchika oine business meeting reta abantu bawe om conference hall tune restaurant tebekanse ebyo kurya ebya muringo rero cyaka kukiringa bine bara erimo echo kunywa chona echo rukwenda ebyo kwerinda byitu bikebembire bindi byona okubukinga tera 0 5 tusanje asungine nakatare kakatozo akashozi kabe harwe omuri Mbarara City oino mukuru nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM nemikore ndizo yona abatina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ibike bindi byona akasente kenshiko tina events nibashangwa achombeko echa Central Market room 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City ukumanya birukiraho tera noti Mushanjo mukaga hatano ni 5 chenda na mwenda ananeina tina events nito twango muri burengero rwizoba abino buhereza bwo murembe okurugeri izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa mutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya echa katoki mugume munywecho katoki yino muzika yo katoki ya indo katoki ine chama chayo muhute katoki niyeya mutindo katoki alcoholic drink inuzire kandi teri kuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited utakachita myaka 18 utanywaho mwanya aho bugwaje buri kubugabugana umutindo twakwakira ahari The Arena Villas and Hotel shemererwa omuhereza bungi ubumutindo kwahiguru ubwo buraro umwanya guri kuretera wahurira yomuka twine restaurant y'umutindo kandi nitkora coffee ey'umurembe hamwe na pizza ako kunywa karungi abara y'umutindo ubwo ri kura ubuhumuro burungi ubwo utakarebaga parking nemarira kandi rinze rweje hariho na wifi ahubwo kuba ubusinje bwawe ni kikuru hari The Arena Villas and Hotel twine gardens z'umutindo The Arena Villas and Hotel no hurra nkori y'umukabuzima ni cyangwa enyuma ya Shell Makinke agutogwa masaka gamane itwe noti 3 mwende 3 10 23 nkaga ni 5 ninga noti 2 noti chenda nina chinana ne 2 abiri ni 5 rya Mjungu Sacco yakuretera umucako kwenda mu kazano kandi ukasingura ibihembo nyamwinji bwa nyuma yo kubika ku maremyezi 3 tari hayo bika kutandikira imitwari 10 usingure ibihembe bindi ebihembe bindi birimo za water tanks smartphones embuzi emfariso za brangiti enkoko n'ekitereke nyamurungi kandi okusingura na AGM obwinji bwo bukonje bworagure niko n'emicha yawe yo kusingura ereyongera rya Mjungu Sacco
bwa business loans, school fees loans, agriculture loans, boda boda n'izindi nyinshi. Rya Mujungu Sako irashangwa rya Mujungu Nyakasharara Kaharo muri Kabale kandi ina mataji muri Kahondo Maziba Buharaka Mwezi gwa Matunguru Kigonji Kabale Rubaya hari rya Karimira Rubanda na Rwentobo tungamo esimu no tumushanje ibiri anana mushanju 58 nkaga na mwenda. Global High School ni cece cyo kwirwa muri burenze bwizova bine basali kurugasinye kubaza kwisaya mukaga gatandikira Global High School ekini ya 1 na mara yo mwako guhwire na korobonero mwenda na hatindi yo ngarukire y'ibitano ndimo ninshoma kandi nitikatika korobonero 20 umwako kwiswa abana mwe nabari eyo mwize tishome hamwe kintu kikwasaganya bashange mbara hari Bulemba Road ashungine no muzigito mukuru gwa Abakari hagati ya town 0818252 Global High School yonka kurugera kimumbuki mu bwenshoza ankore Uganda ahi ensine honungi birweza burujuma rw'umwani ekitanye handi burujuma no gwegendesereza kandi rushorumwe by'abahingi kuri ahara Ankore Coffee Producers Cooperative Union ACPCU nitweretera umwani kukarangi gwe gunozere gwinaka ho komutindo hazabuterekanisi gwe korebero metendere chere ukongera birungo byitunyamurungi abahingi n'eminyeto n'abahwebwa Ankore Coffee omunkora yo kutungure byaro nywa umwana umurungi ko mutano ogwa Ankore Coffee ugutafuhirirwe n'imibazi ogurukwamagara marungi kandi kiroto cyawe buzimeki n'ikirungo cyitu cyo buhangwe cy'ikere kwenda kumenyera kucyaho ira note 8 note 3 note 5 second ebiro bibiri 12 we shall be at Global High School. Global High School. Mwaka gw'2026 abatiyera ikitwena n'abanyabuzale bitu n'abanyamukago bona abari kukunda evangelist Timote Kabalebe tandiko mwaka gwo kwambuka bitura bitukinjire kugambukira mu kishayi cya Global High School omu town tandika na kuminiriza katera oletabaruwire olechempumi oletabalema oletabazingazingiru oletaona kadale business kanga kuba cyayanjiro magara gawe okireke kucyanjurire mukamu kandi obwengula obulabika obulungi okutuukira ddala ku ttaka erya lanki eya kitaka lanki zino tusirabirane ku bisenge ku mmotoka ne mu bunyonyi kw'ossa ne mu bisolo eby'enjawulo lanki eno erungi ya buli kimu lanki bwebulamu okusinziira ku langi ez'enjawulo ze tulina ku Global Paint ye langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge tulina Global Silk nayo asigibwa munda Global Weather Coat asigibwa ebweru ne Global Matte owazisiringi weefunire langi ya Global ku hadula yine kumpi Global Paint a reliable product. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand the chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Mazina ganje ni Mbabazi Emmanuel gano ya Yamarembo Trading Center Chamunga. Korana masanyarazi ga Fresh Solar tukolire mu kumarobu turikubona umurga uza kutegera hari kungatwiza kwesora kwize kwateka saruni mweniwe wa saruni abamashomero abamaduka abazafamu n'abatunzi b'enkoko banyine maka abamabara na za hoteli tunga sora ya fresi rero kora amagoba ijuka ngo bagikushimikira bagikanike kandi bagaruza mukiri kusisikara aho gabusha free ebiro kukira hotela noti 8 noti ashatu na mukaga hatano na mushanju ngaga ni 5 yabusha
Primary School of Nursing and Midwifery nibetabe jibwena abahereza senior ya kanane ya mukaga kwisha kwanditsa amashoboka certificate na diploma ombunasi obuzarisa na lab technology omwejero kwenda omwanya oshemero kubukiro kubara n'orujungu hamwe n'ebya science iwe kwenda kushoma diploma oshemero kuboine certificate omunasi na midwifery kandi omazire myaka 2 mu field buri mweje na hawo mugisha gwo kushoma gani mashomo ga teknolojia kumwanje no mugisha kanana nyenzi nka scanning na sonography lab technologies business na vocational skills na byo bitakwibiri basari ikiruko kugiruko ishemero shangwari antonde haruguto rwa Kampala mbarra kandi kuma yibiri kukiraho terano tumushanje 8 mukaga nashanje 3 nashanje 5 Metropolitan International University, a multi-campus university with campuses in Kampala, Kisoro, and Marara. They offer various courses in disciplines like computing, education, humanities and social sciences, business administration and management sciences, tourism and journalism studies, information technology, agriculture, health sciences, and engineering courses. Full and partial bursaries of tuition are also available for those who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Come for your degree, diploma, or certificate studies. Empowerment through knowledge creation. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a free trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Empowering girls of today and tomorrow. Welcome to Chura Girls Secondary School, the premier girls secondary school located in the heart of Ibanda town, near the Diocese of Northwest Ankole Ibanda. On the foundation of the Anglican faith, our school offers a supportive and inclusive learning environment where girls can grow, explore, and discover their full potential. From academics to arts, sports to leadership, we provide a holistic education that prepares our girls for success in all aspects of life. Apply now and empower her to become the woman of substance she is meant to be. With courage, we march to progress. Contact 077 693 1113. At Avance International University, we offer various courses in business, education, humanity and social sciences, information technology, journalism, nursing and midwifery, plus complementary and alternative medicine. The school is equipped with a well-stocked library, computer lab, and different science laboratories for research and experiments. We offer full and half bursaries for students who apply in time. Enjoy a cool and magnificent learning environment with a touch of professional and internationally recognized professors and lecturers. Enroll now for your degree, diploma or certificate studies. Contact or WhatsApp us on 0700 670 691. Yes? Everyone crunchy. Nange ku mulimu nga nkola when I'm watching my kazanyo anti ku highway nga mvuga Joshua honey mwana mwe get your favorite packet of Sums from a shop supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Sums and start crunching. Sums, taste the difference. Makuru Agacencwire abatura kurwo cyare cha Kashoga iyo kubanza ne ya kabiri bashobanjiro bwa nyuma y'inyamisha okutahirira ebihingwa n'amakagabo zikabicecereza ebibire omugombora ya Kamwengo mu district niyemwe kandi abatura nabashaba government okureba omunshongeji no kutahemiringo yo kujwanisa bamwe mu batura nibagera ngo borekerere kuterwa rwaranda bwa nyuma y'emisiri yabo kucecereza ibinyamishwa burijo nija kwa most territoire twinjira kuba
urwo kwezi ko kutandika injuje twirero tutahira so hatwe kwisha yashisha imisiri y'abataka n'ekintu cy'ubwero mu tweza kunwe most territory so n'ekintu twingira omwani n'ekizamu eguhera so hatwetero muranga nimukanye we na mutahi wanje kabagambe Fred twayenda ngo tuyamba mukaza kubana ngo mukaza takwebasa utwaga tumisiri yitu opposite naho tubire turi okuza kwikowe enjojo eterukize yaturukanzya mpaka yatwise mu kasenta rwagati kuri tubire tutine amana kubasa kwiruka egesha kuri tufire ecyo ntakumanya government yitu neija kuri umuranga gwitu batandika kutuzika ebyaro biri kwingana mushanju nibyo bicirwe hecugwerozeki omugombora Kamwenge umurkamwenge district eco kugira ngo nituribatirigwa ebikoko byabo twebasa twabira muri kugezaho kwebasa kozese mikono yitu konke ebikoko byabo byakutwisenjara n'abandi bamwe bahuno bahura ko bikubita hati nitweco tukurataho twaza kufana ebikoko hakuberijwe riho mazima hakahariho amayiti ngene chamani ebikoko emisesi sirwe harimo ibicori omwani entoche kandi abaturani betombitira government obutafayo gukora nshongeji nubwo ikigwerezo cyose n'icyo bashyikaho bebembeze bano bayiguru tubaterero bururu konka twamara kubaherezo bururu bagenda benyamerera sente ko ziza baziza ikaho mazima twina kushasha kuhangu kandi twina amasiko mu president Museveni tuza kuhereza akaruru konka mazima kushasha twine mazima cyanyama abana ishuri bacayega mazima scrufize katuburira twino buyambi muzeyi mazima tuyanda uko bendera zabagire abantu bashaka ko kubatera mu kimba cy'amashanyarazi okwetorore nyanyenyeri ririndiro ry'anyamishwa Area Queen Elizabeth dentero muranga obwire bwingi ngambira n'abagwa RDC n'amanyeshonga yitu RC5 najimanya nabebembeze ubona konka teine cyangwa kibatu ya mbere ahubwo kubenshonga nemwe yakubasa tuyamba batkomere kitimba bakakoma package yona konka tin kumanya itwa habwaki tukwera kwatera karuru bakagenda kuguza ko bakastama bakatwebwa nibije bakutugira ngo nitwenda kubakorera iki tubaha karuru tubesigire twabatuma batutumikira konka bakikokwe beshitamira twebaze Gelad owa Kamwenge district nagira ngo nabaza kwetaba wildlife authority umukanso yabo okureba kuba kurwanse nshongeji gasha kwa Ansona Twine webare Anton atwine n'abashatu bitumwina bashatu n'amakuru agecireci na timu yone y'Agacencire yabasa kugaba isyaho ahandi nyira kubendeza ko kurara kurunji n'abandi Mbabazi Charity na Sunday Brand mu makuraga ahandi Mutarga TV West eshaha zabishatu z'ekiro na You can now get all the chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks could be double. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *1# and select daily or use the My MTN app. nekushiwaho France Uganda ekitongole ekirize okutereza amashanyarazi g'izoba beyireyo okuhindura amagara gawe bari kwisyaho amashanyarazi ga sola agari kwesigwa omuli bukete cyawe cyona Uganda ayibambe nekolera ayimukama wanje okagaruka meshara
Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente kenshi ko embogo ni roho kumareza kuzana bana mwazana akacupa k'embogo toka nano stop siringi 10 akacupa kandi niko karakoreje umucumu amashanyarazi kisho babana bakunda kureza katuni murebwe mu magenda are fresh Uganda niyo yonke kubasa kureka amashanyarazi gawe enjoy the Christmas Tina invents abine mukoro mwena the way to go abatina ndo bakwasa kuhereza tent okabaji bakakwereza decoration bakakwereza boards bakakwa carpet standby generator nawe cyo muzeyo offices zabo mbwenu turiyo tuza shoppinga turiyo tuza gure bintu abanya-Uganda ni nyenda mwekundi hati nka ayicho sometimes paka nkachigambo iweno ko kugirembaga ozom osomo yawe oronda mu abantu bakumanya ba Bridget ba Jofre ba Santana ba Dixon ba Kawa ba Noti ba David ba Rwangire ba Frupo ba Noka ba mwaronda mazina ba Tekera ba Taka ba Anita ba Brian mweno ronda mazina gona go kwenda ba Vayora ba now the question is abantu no balistika kwa hereza kada ngoba kutero mbujeni konkenjo agamazina gona agamba aba bantu bona bine business oragiro muduka yenoha oragiro hotel yenoha ora toiro mwana wo mushomero noha business zabo bona binagamba omwaka gwona omyaka ebiri numuntu cyo wa spending hesente obanze kumwishuka ngwaze kutero mbujeni twazom Christmas you people you are going to shop ronda amaduka nina ho studio mukima mweta Bridget kana wogu nawe ajira akashomera Bridget what yaje ngagura ba OG na ronda amaduka gabo boni yakugura aba achinte cyo nabura cyane kugura abantu maduka gabo nwana bani wanyetegereza yes muntu akara bamuduka yampereza shati yangabire shati kana guzama shati riare murebo bwinazi omuntu ya speed na kugura shati yechoro chukuru wambe webare zo mu shati yo then after 2 months akushanga omuduka nizo no gure shati nangwa tibye nankani kokanja kabere na kwata tutabariza police kujango tugira police muje mu desk y'abantu b'emitemambi tugume tutabariza abantu abine emitemambi batwara police mu bakome bonka omuntu yagabire sati naguze sati kandi wakurunduke ndisho nabacho supporting ale umuntu yakugura sati kuwaza gure sati kandi wazomduke ndizo kandi orya natunge sati ubu no kubo bwinazi bwawe makoka macheka you have got my point understand yes no kwenkubelewa iwe no belewa okumbereba yaba ni kukibuho France Uganda isitongole ekirize okuhereza amashanyarazi gizoba beyileyo okwindura amagara gawe ari kwisaho amashanyarazi ga solar agari kwesigwa omuri buli kitengo cyawe cyona oyine mbogoka ndaba mu rugi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshara zanje Tina Events bakuretera umuhereza bw'ururengo rw'ensiyona ubwa decoration mega tent z'ebika byona akasente kenshi ko
ruhire n'uruzinangende rwo kutunga stika za moto third party okubamba urupapuro rwo buri mwaka yakira ibiro byo bya nyensya kankwanjure enkoransya eya digital moto third party stickers nebutura obw'ekiruka cyawe n'obwerinzi eyango okoresa kandi eri kucisha by'obuhangwa shashura digital sticker ahabwa moto third party okurabira hari momo Airtel Money Payway Centenary Bank na Diamond Trust Bank rero utware namba ya reference ari agent urukwikirizobwa kandi oyine license nuko tunje digital sticker ya moto third party from digital na moto third party digital sticker ubutumwa ubu nubukicibwaho aba Uganda Insurance Association. Your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Simply buy a Gaga bundle by dialing *100 *0# and stand a chance to win a fully paid trip to Morocco. Gaga your way to Morocco with Uganda Cranes and MTN. Together, our fire is unstoppable. Fire! MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by Uganda Communications Commission. Afya Community Foods and Beverages Limited. Agents, distributors na customers babo. Christmas yihorere n'umwaka mushya ogwa 2026 ubwo businje kandi nibabamanyisa kuba bakorire icyo kuma ekindi ekiri kwetwa katoki ko mucya. I'm coming home with joy. I baked some cupcakes with Mommy with tips from TV. Me and Daddy watched football and celebrated like Kyokeres. I also painted a bridge on TV. Oh my! What a wonderful year you've had. Indeed. From joy! Enjoy all you want this holiday on DSTV. More laughter, more games, and family. Get a decoder, 25,000 Uganda shillings. James has been searching for happiness for years. So we asked locals to point him to the source of their happiness until one fateful night when his search finally came to an abrupt end. Find your happy place with GoTV. Get GoTV to enjoy a wide range of shows for the whole family. GoTV.